abantu twatangiye yes nta muntu wongera kubera hano murigira imbere abantu bari inyuma yacu dore noneho washyizeho iyi foto hano tuzoyifate tumiriwe rega oya imbanga we ntumire wowe uri kugira wowe uri iriya natante kuri indi urabona ko iriya natante cyangwa twayikoze nabi ihari ibyo yacu ihari reka kwizimya kamashi ndabi ibyo biguma kwizimya ntabyo kuvuza ibintu bitari ibi kora ibyo uri n'izu kwezi abantu barasa nkakwereka kuzimya ibintu aje kubera ko wakora ibintu bitari neza tumwe ntanga link uzaba umaze kuyitanga uyitanze utayifunguye no kuyifungura uri kumbwira ngo nitange link tuyitanze link uyitanze utayifunguye utayifunguye wambwira ngo ngo nitange link wagiye imbere ya kamera iyo cyangwa twabikuye ntayikuyeho kare pezi y'inzira none se iyo foto iriho n'ifoto nawe iyi foto niyo yaragiye itariyo bikureho nayikuyeho ntacyo uri kwitanga urabona iri kuva kandi irakuraho ibyo byose bikureho ifoto irahari wazi bicekinge neza kugira hari iyo uri kubona sabi kuraho mani ntayiriho hari iyo uri kubona hano nze nyiguhere urayimpeza gute urayimpeza singiyeho ngaho urayimpeza gute ifoto hano kuri website cyangwa ukureyemo link shyiraho ino foto kubanza ukuraho nyirayo banza uyikure hano gutanga ikorana mu ifotora yanjye ariko kandi urabona ko itangaje shyiraho ifoto njyewe nkuriraho kamera ifoto ndayishyira
urayishira muri live gute? Urayishira muri live ikibazo waone presence yako, wasione watu habari, waone kwamba wenzetu wamekutangulia na sisi namba ya 117 Fatiramus. Urebe kamera, urebe na televiziyo. Urareba. Mwache kutumia hapa kwa hii kamera, hatuna karte so. Nimekosa acha tu. Lakini muda ilipoenea, saa zilipotimilika, miezi ambayo Mungu aliamua ya kwamba ikifika miezi hii, tarehe hii, siku hii, mambo kweli itaisha. Na hivi sasa ile siku ikaisha, na tunakuwa muda wa siku karibu 3 wala 4, na tunaomboleza kwa ajili yao, na tulikuwa tunajua ya kwamba tutawazika siku ya leo. Ikiwa Mungu amekubali kuweza kufika kwa hatua hii, ni kusema ya kwamba Bwana apewe sifa. Kwa hiyo basi, hapa hakuna mambo mengine ambayo tutakayofanya, itakuwa ni kuomba, na tutaenda kuangalia huko, tutafanya ibada huko, ndipo tutafanya ibada. Tunajua ya kwamba hii ni chama nzima na ni vizito kuweza kuelewa na kuweza kusema, lakini bali ndio mapenzi ya Mungu, kwa sababu sisi hatuwezi lolote na sisi hatuwezi geuza chochote, lakini tunajua kwamba hii ni mapenzi ya Mungu.
tofauti na sisi wanadamu wanapowaza, anafanya sisi hatuwaze, na mipango tunayoipangilia ni kukamilishwa na Mungu. Usione mipango imejipanga na imekamilika, ni Mungu ambaye amekutia nguvu kusudi mipango yako ambayo umeipanga itimizwe na Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo basi, muda tutaomba mchungaji hapa aweze kuomba na tuko tunaondoka. Hiyo acha mkadishe delegea aweze kusema neno kidogo hapa kwa ajili ya hii mili. Hawa ni wateule ambao tulikuwa tunashiriki kanisa moja, imani moja. Tafadhali, wanasema ya kwamba kungali kitu moja hajaendelea kabisa, lakini ndio maana tunapenda tuseme neno kidogo, na wengine ambao wangali njiani wakaribie, ili sote tuondokee mahali moja. Sema mchango wapendwa na pole. Tunasema pole kwa watu wote kwa kanisa lote la Chanzo na kwa jamaa wapendwa wanafuata. Tunajua ya kwamba wanaokuwa katika Kongo waliamini jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na imani ya kwamba baada ya kupumzika wanapumzika. Siku moja usipotimia moyo tutakutana huko juu mbinguni, na hili ndio imani yetu na tumaini yetu. Japo tunaweza kulia kawaida za kukumbuka kazi kufanya pamoja, namna tuliishi, namna tulishirikiana, sisi wanadamu tulie. Lakini kama Wakristo tuna matumaini, na kwa ajili ya ile matumaini ya kwa ushirika wetu ndani ya wiki mtatu, viongozi Jerengere Regional ile yani mbali baetu mpaka Inuka tulipasha kuya sisi wote pamoja ili kuona kazi nyingi ofisini mwetu. Nasema ya kwamba Jerengere alisema wetu kuwakilisha sote kwa niaba ya jimbo kusindikiza wale wapendwa hata nafasi yao ya mwisho, na utatoa pole kwa jamaa zetu na kanisa letu pale tunakusanyika. Ndio tunapokea zile salamu za kiongozi. Basi tuendelee na wimbo mwingine ili tunaomba inzira
What is that? Komeza ugenda cyangwa usubira inyuma. Fata telefone nawe afate kamera.
abantu batunamye urabona nk'aho baje guhagarara hano batari gusezera kandi abantu bose basezera umuntu uri kubyigana no gusezera kandi umwanya uhari wose ntawe udasezera imashini niyo iyoboye urabona ari abari inyuma bakaba barazigana bashaka aba bantu bari kutuje kabana tuje imbere abantu bahagaze aho batari gusezera banirikiriye barayakira mufunge kamera tugende twebwe kuri siyansi yagira amakote mwihanganire kapresize ndebera hano reka mwumvise oya nta kibazo ahubwo dusanze winjira aha ngaho abasubira kumva hano kuri serikeye mugende muhagarare kuri serikeye tubifate serikeye mubanze mureba abantu muhagarare aho nta kibazo dogera ujya gusakama tusubire kwidusha hagarika amakuru neza abantu mwihute hagarika kamera neza hamwe ibyo kwerekesha twabona ngo gufikisa kamera biragura kamera tusubire kwikura muhagarare hano rero hino reka guhinduza kamera gira gutya tusubire kuje no kamera wirekere gutya gusa wirekere gutya urishinga ntabwo uyerekana kibazi ngiriya ni hiriya ni niba ari ukurekera birekere abantu bafungura inzira aho ngaho bagiye kunigana hano kuri nijoro dukomeze ntazahagarare hano n'abandi bagende bari kugenda nta kibazo gukurikira wowe urebe gusa ko narinjira muri
Ushaka kugaragaza iya gatatu. Wihangane munyure hano inyuma. Munyure hano inyuma. Bajya ku rugi bakomeze.
Ora? Abandi bantu bicaye aho barasezeranya nyuma bari
Twigire inyuma. Kumba mora sini. Telefone onde twaba dukoresha niyo biri gukora
Muze gusezera ibiki urabona ko mbifata gute yo yo